Ekipica, jeste spremni za novi noćni cener? Nedjelja, 5.11. s početkom u 19 sati. Lokacija, Trg bana Josipa Jelačića. Dužina staze 10 km. Vremenski limit utrke 1 sat i 15 minuta. Za vrijeme utrke sav cestovni i tramvajski promet biti će zatvoren od 19 sati do 20 sati i 15 minuta. Šatori za čuvanje stvari će biti postavljeni na trgu, ali nažalost čuvanje stvari neće biti moguće. Tako da sve vrijedne stvari ostavite kod svoje pratnje i nemate brige. Kemijski toaleti će biti postavljeni u startno-ciljnom području, ali možete koristiti i Bandićev WC, ali to vam ja nisam rekao. Podizanje startnih paketa će biti od 3. do 5.11. znači petak, subota i nedjelja. A lokaciju podizanja paketa ćete saznati. A da vam se nogice ne bi previše umorile prije utrke, možete svoje aute parkirati na Langovom trgu i Portane galeriji, Kaptol centru ili Cvjetnom. Ako ipak želite parkirati auto na nekakvom parkingu, imate ogroman parking na Paromlinskoj ulici. Sada kada ste saznali sve ove sočne informacije vezane uz utrku, vidimo se u idućem videu sa novim slasnim informacijama. Lijepi pozdrav svima, bok ekipa!